Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra dhiyootan wahabii jee asirra olii gad oriyu dhageessanii mi ulamaa'iin ammaan dura waan je'aniin jira. Maal je'aniin? Wahabii jee kana diisa deeysu cadaabni rabbii isa haa bobeeysu yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali. Wahabii yattiin hadiisa nabiiti irraa dukkanaa barnuurri rabbiiti yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali. Wahabii waan fenne hadiisa tawxiida salafaa ni bayaansa malee baaxila khalafaa. Maali wahabiin? Jecha wahabii jedhu kana mee dhaqaa gaafadhaa hordoftoota Muhammad Abdul Wahhaab jechuu keenya isiniin jaan. Akkasiimi Qur'aanni hadiisni Ar-Rahmaanu ala al-arshi istawaan واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربي ملي وان براهن جبرناهن محمد عبد الوهاب كان ايجا اني دو اخنو وقال بلا ما في وهي خنامتي امكو ما في دبا فردور بو نتي قرآن اتي امنه حديث اتي امنه تارغا اسان دوان كان قبان قمنو ارام بينو وهابي وقاني بجانهم بارغنا Wahaab jechuun maqaa rabbiiti. Maqaa rabbiitiin nama arrabsan. Odoo Muhammad Abdul Wahhaabiif deemanii Muhammadiyyaa jan warra Muhammad jala deeme jan maqaa rasuulaa fakkaata yeroo akkas jenne janiiti maqaa rabbiitiin nama arrabsaa jiran. Wahaab jechuun maqaa rabbiiti. Alhamdulillah. Allahu huwa alladhi wahaba lana at-tawhid nahnu naftakhiru bihi. Rabbi tawxiida nuu kenne warra karaa rabbii deemu nuun jechuudhaaf itti boonna. Maal jechuu wahabii jechuun? Maal jechuu wahabii jechuun? Wanni isaan halkanii guyyaa asirratti as yaa'anii maqaa ulamaa'otaa kaasanii ammaas rabbiin bakka hin qabu je'anii ayata Ar-Rahmaanu alal arshi istawaa jedhu awwaalanii arshir rajira yatte rahmani nigagabani milkan nizani ya irko haqa rahmatan nulali isa khanjau malif didanini akasim beita dubbi gamizani ya irko haqa rahmatan nulali ar-rahman wal arshi istawaji isami me qur'ana khaysa jira allah mawjudun bila makanin qur'ana namni harfi takakare sawaba mana qaba khalam alif lam mim namni kare sawaba soddon jaha الرحمن على العرش استوى ثواب ميكا واني انسان جولة مخلوقا ولقبني ادو تكا تكا هدو بكاتني الرحمن على العرش استوى ديزني الله موجود بلا مكان نمك رائسا جرن ان شاء الله باطل ثاني صوبة ثاني تكا تكا نسني ديهي سودا قبطيدا خردو فادان سنين جاء ان شاء الله اصبحو داتيسي وتكا قفان سنين داما واني ازرت ازياؤتون akka isaan godhatanillee godhannu arraballee nuti uumaa rabbiitiin isaan hin arrabsinu khalqaa rabbiitiin isaan hin arrabsinu baaxilummaa waan isaan dalagan qofa asbaafna wanni hubachuu qabdan waan takkaa diinii dalaguu hin mul'atin waan takkaa amantiidhaaf hojjechuudhaaf mul'atiniitiitu shubbisaa fi dhiichisa qofaan ammas arraba qofaan rabbiin bakka hin qabu janii rabbii bakkarraa dhabamsiisuu qofaan asiyaa ragaa waan kana ummanni kun ummata baaxilaa tahuu ragaan kana mee waa'ee diin keessatti amantii keessatti waa'ee biraa gorsa biraa waan biraa keessa laalame mee jala seenaa laala asiyaaniituma ummata kafarsiisuu qofa ummanni insha Allah alhamdulillah ulamaadha qabanii ulamaa diin qur'aana tawxiida hadiisa اتهمت قبني أمّن خينيا دامور دبامه أمّة خينيا جامسو بلا خطاني سنيف جتشا جذبادان هندگامين هذا إسنين جنة إن شاء الله فول دراف أركو داف تيسانين إسنين جا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.